mah ngidang bapak ngajak anak lo. Nah yen nyai wakat angon sama yen ading-adingin petindin uling semangat sampai ke sanju bedah ban me. Tong ipuan dene bapak ngecusin got amun tuh bemelingkuh bapak di got itu. Soang parikas wanek ikang carita persian numan irikang pasraman gunung kunalisadu apaan keluar gitu cita nirang resian numan kelawan paricaran tu sigar kini ngangurin dagang. Betelah pelin gudil abang ngangur singnya ajak kawin. Ini mara anak lu dua ngarayu. Asana ngedemen, asana sing, asana perane yamu. Sing madayeng nyoman jagak cara tulis uli balana budak paling beli mengadona yeneng nyoman demen ajak kawin sanggup beli nguliang soman. Ini mari rayuan bungut empuk. Rayuan bungut empuk. Guli dangen ini tinggal ada rayuan cai ini misi banding nguliang soman. Kami hitung dina cai cani kau ni uyut yang sing awak nyak kan cium banget sangkan di kan bikin cai ini. Awak nakut ken soman gending cai ini banding nguliang soman. Ini dua mantu dan wayah pan kulit. Awak betul terang ngerti. Pandemang banding rumah. Ini awak betul ngerti dong ngerti cahaya ni carikan terang ngerti. Ngano? Kamu bakat dulu bang giliran. Ngerti gue kalian man. Mata nu masih ngenot rurung adanya temu perusahaan. Man, terus serang. Beli nak makelu benganggurin nyai bu. Kado mau beli nu mampu jani benganten lah. Nah kado yang ngalan lacur beli kok yang nggak beli. Ajan man. Ning udah nak mampu jani mampu nidik mampu sing deh. Makanah katit yang jalanang kenak demen jani kena anak muani do. Mani gitu. Makarana pengalaman tiang isubetain ngelasomah penengan janene tiang janda. Wit sangkaning tiang subuh memilih anak muani masih salah pilih tiang dari anak lo beli. Nah tuah ya anak jodoh karma beli sing Yulian iraga ngajak somah uyut ngawan ngade unduk cerai itu. Oke nggih ngono ki. Adung tiangi luar biasa tiang mesomah ngajak somah tiangi. Mimi matuan tiangi luwe sing setuju ngangon mantu jok dandan uliange ken mimi bapan tiang itu. Bedit sakit atin tiangi dari anak lo ulian teredemen matuan tiangi ngangon dewek tiangi mantu.
menentu masalah berlewat dia benungkak jadi yang ngidang menyoman ngajak beli pangidang seganak seguluk atas mesomah ajak beli tiang takut nyanggupin beli tuh demen dong demen takut tiang kawin ngajak beli ada bisa gitu ini demen bebadakannya yuk ini awak demen takut mesanggup apa makarana gitu pangsingan tiang kepinuan janda suwereh beli nungelak mimit tuh amun nyanan setuju memen beli ini ngangon mantu dewek tiangnya jalan sing setuju lianget yang bisa pindo janda jalan keluarnya nah ben pidan je mati memen beli ini ben muntu betiang jua wih ini pidan manjan bangke memen akhirnya memen nuamas ngamah lah dasan ingin numas lu keren awang jero gede dalam sesunan tiang rumadak pangengal-engal bangke memen tiangnya ratu Jang yong yang yang yong yang yong aduh manis pipi sujena Subas mohon beli ini aduh manis pipi sujana jadi rewa aduh manis bulenan ini bang bagi sih yang aduh manis kulit bulenan asal punya menekang dikit canggih nyurang aduh manis pipi sujana Suli bungut Aden sama den orai kena belinya dengan denang jaler belinya ha yang bulan-bulanan kini ngangurin nyai beli kudang tuku yang ngunyang jaler asal yang kuging ini jok kata yang tadi benih muani kaung kasar nani si ceng benah koloni bani sing naung-naung ngamah yumah kini babi kasanan ini jadinya kongot iban man coba je
Ayo pikir ngurah bayan yan konen dekat di rumah anak Muani maluan memberadakan masangnya ini. Tawang anak Muani nakut kena luar tuh. Yang tadi penyai awak megobok angah cebok tadi tuturan ani sing lah somah tomplok beli mekelutuda. Tong bapak amune tuan bapak ni latas nage perusahaan demen ken dewek tiange. Tung yen popiki do betare lantas bakat bapak dewek tiange angon somah ngidang bapak ngajak anak lo. Nah yen nyai bakat angon somah yen ading-adingin betine nuling semangat sampai ke sanju bedah ban me. Tung ipuan dene bapak ngecosin got amun tuh bemelingkuh bapak di got itu. Ipuan nyari mati ke gumat mana? Tong kijeng. Ini tuh